телефонҳои арзон дар дохили об кор намекунанд. Гуфтанд нек мо барои шумо телефоне овардем ки ҳам арзон ай, ҳам комплект бой ай, ҳам боша дар даруни об бемалол кор мекунад. Хубиш дар ҳамин ки телефон IP69 защита ай об дорад. Экрани телефон 120 Гц AMOLED кор мекунад. Батарейкаш 5828 мА чарж мешавад. Дар дохили комплект телефон защитная пленка, чехол, кабел, блок ҳама чиз аст. Дигар ягон чиз дигари телефонда харидорӣ намекунед. Телефони Realme S75. Рози худо хоҳад дар об месанҷем ки кор мекунад ё ки намекунад. Чхел дестен телефон 100% кор кардастай. Мана бинен бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим дохили об да мемонем. Телефонҳое ки IP68 боло мешаванд, ҳамашон дохили об да кор мекунанд. Нархи телефон боша дар магазини Realphone ай 12500 рубл сар мешавад. خیلی نرخ خطی برای خودت این تلفن کار بوده که پدر کرد. خدا خواهد تلفن رو میگیریم و میسنجیم که تلفن سوزای یا که سوختگی. من ابنیه تلفن 100% کار کرده است. یگان درد دگی نیست. همین نرخ خطی اسپیت کن، زکات کن. رقمو در روی اکران برای مراجعت.